Enyanja egi nekorwa obuyanja obundi obugyetoreire abatuire hihi nayo batugizire ngu hariho amaizi g'omwegyemure agagitahiriire etyo nikwe kutandika kooma. Nigaruga oku garuga akasozo garuga kiretwa gariyo nigarabaho tukumanya gakuze koka n'abarakayi bariyo nibatugira ngu gariyo nigatambura nabo garenga barabaho nago gasigaye gakora effect nkezi nyingi. Ekikuretera amaizi nigacendera niki era ngo kureba enyuma yanje noreba ngu twine abantu bingi bona biza kwitegereza ekibire aha maizi aha babase kucenga nko twakubasa kutunga omubazi okubasa kuzibira enyanja ekarema kucendera. Ebitongore ebiri kureberera empungi na munonga ebiri kubasya amaizi nibagira ngu bwahati bashobirwe ngo habwokuba aho babire nibagiha hatandikire kooma. Abantu bitu niho babire nibahinga emisiri omushowazi abantu bitu babire nibihame ebyenyanja kugira ngo amagara gabo bariye babe kurungi. Twine empungi nyingi zituri kutuza aha omuri Nakivale omuri Isingiro district yo no kutwariza hamwe amaizi. This is the only source of water eyitubire ntukozesa kugira ngo abantu aba bafuna amaizi ago kuteka, amaizi go kunywa na n'amaizi go kufuhiriza emisiri. Ebyo nababyegekeriire abari kuhinga omyegyego y'enyanja. Konka itwe ntuteekateka ngu nabwe bikorwa by'abantu abantu abari kuhinga bakahika aha nyanja enjura kweri kwija nk'egyo y'amaani eyori itaka ryona eritware rishuka omu nyanja hati nikyo rikushangira amaizi ahi gabaire nigakoma hona homire hariho itaka. Omwanya oguri kukira obuhango gubire degraded narishi gusisikire ahabw'abariisa ahabw'abahingi na n'endiijo mirimo erikukorwamu nk'okwombekana n'ebindi haza ekyo kyareetera amaizi enjura kerikugwa omu myanya ei turikweta upper catchment ebure kyagakwata. Obwahati abari kureberera eby'obuhangwa empungi hamwe n'abakuru ba district bikirizingaine ngu orakwatwe nagezaho kuhinga ninga kushisha ekishara ekirikukuuma enyanja egi akomwe. Gashakwa Ruth Nwamanyi.